tuk chuak nom ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtu nun pa 37 kan zir ho le don anga tukin devotion na kan thupui tur chu Ringtu nun le Pathian Pawlna ti ani don ani Korinthon ni na bung som pathum chang som pali thu hilo ngai thla ila lalpa Isu Krista khongai na te Pathian mangai na te tharau thianghlim Pawlna te chu in za ane na omro se amen lalpa Pawlna kan la nei tha im enge kan tharau nun din mun ni me kang o kan tui hnan lai nge kan dak lai niang o zoram Ringtu te hian khongai na thuthlung kan tluk san na sa ema tharau lam nun kho har na po nei to manglo an tam ema khovel thil manga in oi tle na thli hi atle heu reng mai phim khur avantul thufing te bung som ni pakua chang som pariata chuan in lar na a om lo chuan muipui te antla da thin ti kan hmu a he dikani lalpa Pawlna tak taka kan lu lo chuan kan rong bol na le kan activities te hian min ti har zo chuang lova kan hlim pha mi lova ra po achu amo thina ni Pawla chuan anuna chung lam tharau mal som na adon thar fo theinan he thil pakhat hi ka ti thin ati a keini po Krista Ringtu kan ni angin ane na ta chak na thuruk la fo turin nangiro chu ipin dan chung rila lut la ikong khar la ipa aru ko omne na chuan tongtai ro ti ang khan pin dan chung ril nun lalpa nen vong nung tlatang u tun naya sermon video dar pakhata khan sweet hour of prayer kan ti a enga nge kan tongtai pe lo enga nge kan tongtai chun te hi a sweet si lo ati kha zo na dikle poimo takani in ka hle mai kan tongtai thin ti ro u nima sela anom na le atui na kan po lova Pathian Pawlna tak chang phak lovin kan tongtai hul huk thina tongtai lo ngot chu dika kan hriat silo wangin kan an tongtai ling yel thina a nima sela anom na kha kan po silo enge chan niang o ti ro u lalpa nen kan inkar hi clear sela Pawlna kan don tur dal tu te da kiangila lalpa mel zong tu Pawlna thar don chak mi ni itum thar le te ang u Pawla hian ko ran ho te ne na du sakda thaber apek fo thin chu lalpa Isu Krista khongai na te Pathian mangai na te tharau thianghlim Pawlna te chu in za ne na omro se ati thina an minglamina tongtai sak thin ti te po asuyani tukina hian in za in tharau thianghlim Pawlna thar dong theu turin lalpa mingin du sak na kalan theu chewa amai ro chu du sak da kalan cheu wangin lalpa Pawlna chu in chang kherang ti ero assurance ka pe theilo cheu apoimo ber chu kan thinlung hian lalpa Pawl chak sela lalpa o le Pawlna le kan nu na lom na le a khoi dang lam na athara chan chak na tak nen chu tui hal na ne na lalpa hi kan dora lalpa mel kan zon apoimo don ani tukina hian Ringtu chuan lalpa Pawlna nun avong nung tlata achak na chu lalpa Pawlna hi ani thina ni tongtrai in kha da hi adik tak chuan Pathianni na tur ngai lova Ringtu te zokin kan tur thin tukina hian kan ti that big awang ni lovin kan mamu awanga Pathian Pawl thin Ringtu ni je lila he tongtrai na hi khovel changkang je la hian ichang kan san lawang u iban san lawang u Ringtu nun le Pathian Pawlna hi akal koplat turani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan Pathian chung nung ber min mangai tu tukina hian atharin chibai kan buk chi a nangma nen in rema om kan du a I Pawlna athara chan kan du ani he thu cha toy te hi nangma Pawlna na man kan du a
lalpa he thu kan ngai thlak rual hian ipol na athara chan kan du khongai takin he kan pindan chung rila hian khavel suang tu na te ni lo lalpa nangma pol na tak tak he nu na hian lo thleng se ti kan du amai ro chu ke nin ti ngai na kan threlo ati dan kan thiam lo nangma zo kan nu na lo chengin lalpa nangin imi te min run pol thar leang che lali so Krista mingin ikhongai na kan dile amen.